Momo akwaba mo atena Asorba Coastal Television do de get an 514 na channel 54 you go TV do the maraso na channel 22 ye de get box biara aka na Coastal don kwer kasebo na ebre merba made abosom home na enwabiri sansam no beye ode obaye odo no wakoye ya yede nemu ndase papa omno yede ba ma oye finger linking fast food and catering services mono modern ba kan damara na yede asedane bisu yede ba ma NPA National Petroleum Authority osi use gas damara so na yede asedane bi yede ba ma oye diesel gift shop osi tade na charge damara so na asedane so nyano yabaka bom na yede ama oye king of the universe was where can call better materials medjumekui wonadawro mara no we somasen menwabere mededon krokasebo medebron Coastal Television do afi yenhwen sama obedi ne mu akwetini be na nanu yempanyimfa wo kafodidi aya hona afehye panson kokra na wejina afehye ndo na wode ntotose na de sedi ato abananyim de no kwani wono kwana nyakra anti aban ombohwe na onyama hon epayimfa wo oye duakor abakam ahembobai wode nsam atugwa na wachirme no kwani si defense obayam no ambo amende wono apofu wono apoya woyene ina no ende ni nara abade fita na orete hon ebusua eyi na nsembia aka won na bre madrebosom no Coastal don kwe kasebo eba from kitikeku Asorba Kofi Essuman afi yanje bre na yanje nsam numu nchechirum na nanu yempemfa owo kafudidi a owo commander traditional area na wowo oye edna commander edna onye egwafa ebre mensen mu wo hon afashapana afibiara wudi yewura oye November osum no ma ne dara odikan ntata the penmen dara odikan no na nanu yempemfo wodi dama afidin oye okotobir kafudidi okotobir afashapan na okotobir afashapana otirema no wa hya wonfo wodano memenda abasenu kwei wo oye kafudidi na apenwa abohwe wa afasha na ase ne wura apa na nanu yempemfa wo afadum edum ana owa kafudidin wono so owa abakosam papa ehwe na owo kafudidi na nwofama na nwututu na asawa wudi wo afashapona asa na ta da wo ni nanu wo ye udabo de da nanu yempefu beji adama wono won so behye fa wodi abo hon na afashapona sen na odikro wa owo kafudidi na odu tugwa rechemde obese oye mpemfa wo kan bi ma owom de womre na omeka bi omfa ma won osan na won kro ni na no akaye kro dada wo oye afradwumam na so ye kese ya se won afradwuma no butompon na wakwanyuma na ofi osan de won ndama kro onyam ma won kra akwani na onye ni naran oye omahina oda oye commander taisa councilor no na odi da mensama otiremi na no odi tugwa yanhwe nsama na okani bi yafi abonsale bakapitizi no kwasami yankopo na nyimini na kwa no de acha kwasikwa ehwe abubiano kwa oje do poase oje popado oje chiase oje bukro oje anyum yana kono monyo motoka sraban onchari ja na nyane ndi ifi bukro wori bekisi na wofa moto wobe ya no bi ya kwanhia na bi moto na kwanhia ya ma ote no kwasem ya meyi me bulu ke sei demini pay we didam nana nkwa atso a bulu ke sei abentia chobotum na wa bu ebusia na wa hwa yo na wa hwa mba we didam bele saban
Yenny Madame, number, she shall papa welcome. Nananum, Yananga, the Shada, a banana to my wash as some. Oba Commander traditional area. Oketachi kwame otodo awotwe onye commander omanhen ono na ete nanka wonsama ode tugwan na yekokafu didi ikronuma ohina o naso dinsem tugwan no chemeda nukwani wonompa no si defense se abanu kwa no kaye bibi mahuna nche obobon papa na kwesi ankoma otodo ebien na so di na de sede ode tugwan nsama na kwesi ankoma na so okay ne bi Mesa mi jama na mu de yani road meaning the word Saraka but ye basre I the my drivers dey bia water parts and one boy here na yani road so yintum na onye monye fefefe me kasa mo onchen mara kasa America Education Fund mo bobi to mama 5,000 Ghana cedis. Ya Canada ma yenwie chairman na so bakasa 5,000 on siwala otumbe na mbiri nyinara ye be probe yezi bi bowom ama wa ya kase ankwanku be lota owo do na pe do pe de obaka feze oba ye dumezi biara ye gbe kon atowo ama akonje de ho do biara pe do be ye bibi obesida obedivo biara akonje wo ho Madam Assembly, Madam Nano, Nanko Kubia, Utumba, Asibim. Master Chodampan, Kwame. Nti nana kwesi ankoma otodo ebien onenye kafudide odikro na ete nanka won na feshapona danwe wedin wo oye kafudide ebusa yakọ nsamfufuruma wo nsamfufuruma no adesha wo abakam no kwani woni ndidem papa retutasa abanda eben bona pa na adesha wo abakam waye na jiga nyo na jiga owo ono no ye hen wo oye abakam na asaban de whatwa na obehu na obe si defense with that moment na so na nchoroba na wabobo na so sesare kese si defense obe no won wama na adesha won sesare afra duma no wejai wona nya amanya with akotu bebi makaw na aye ho bededede na abra wo Coastal Television yan yo bonko nsama na najiga okane beni na mo si defense awade ba bekam hazi mbo bia anim osanda bebi ma ye adwuma ozembe egu ho ye twabo onye ye wasi ye yan ahama nyina mfemfi ha ye fanko ayamboboy amemi ne mezebe hama made ko ayamboboy echina wasi yanko china ye fanko ay branta yakwe hama no nutrina wa abo pasa kura nti the how na come ahun chi na da brain cause is ya entumi adwuma ye adwuma bia wa yetina ho hwia no ayeye bibia bebi ponyo a wala bakada ya lutwa abo ho obeyi nti the how kase na da brain yenya hwi ahochiri no ma na yetina se uyiri wo ohone se okenya bibi na ofira na woso ezibi na anyi nti yenya adwuma bia adwuma na yen janu mode ma yan ayeye pasa ekura sesia se yebeye adwuma no pa na ode yenya adboard moto na adboard moto yisu na niska kase yenya ahama oye papa ahama nso wose won fa ahama fufu bia mba bio nso aya ahoche nti ombo hen kura ya decide that say wobo hen man so yan sa ko ina numa na ode o ma yeto ahama fufu wo ma hen adboard moto ono no bobo hen so no obandema yebotum ya to obo ne yakapase ya pasa na ejeju ono obo ma hen mboa na se adboard ni o aboard moto ni o bibia ni hoza yakwapoa onye damana abankro na ne hihyen de ma yama foforo mbabio nta yama foforo wa doso mo ya yama foforo nti nansen ebisa yama no bwa
osande bimba papa nti wama no gba den nyo dam na azeneti ebo ni zo no yanzi dada ono ho premise da no nyamina dawro ma yo station wo biakura aye wo boy kakra na nanse na bimba nanse na bimba nti mo obehia pa ani adboard mountain na yama sande yama no yama odubotum wa kadapuda adapuda ya wado sande yama dadaw owin nti nana jiga ono na etsen kan yenye aforfi na wona hina owo ayakrotin na so no kwaneduru oya nwina ma aya nonom no oya dzen manyimpa de sin de obonom ebnade no efe de nche wo beye edwuma otedam no wonye wo betena ase na wonye wo abọ nkomo no wa kye wo kwa na obaforo waye na so de monkomo moyi na ambado wo hwa na wo beye iyi de kwam na tete na odabra adesha wo abakam na sesiare mpoi sesiare wonya adwuma bi aye de kan oye afrodwuma no osande fitititi na nan mabedo na hona nanom wodu wumbugu oye abakam ho binum po wo won ho nti sesiare ya wa aba na de won kwa afrodwuma na abadwa pati na wonye na omfenidi ntoto sere kwa ma abande aban kwe na onko honomboa oba no wambaka kyanche na wo bigina juma na woye yirunda oba hawo na ma bukro mo na mko bisam wasi wodru finfin wa onu obi jepan atu amai na yetum ya yefuma nti yehwe ya na dam ekon man wamba na efi benina na hona mbo wuro no ikusha hona wo adia wo ye man dan komozunu mun na wo kede ahade want to mjan kono wo na wo ko enu kakra bi jan ko dusu ye cry wudru hon na mene eye bo wuro ko ye cry dusu one some come no chere wudru ahamba wana obi yakwan atu hama ihe na ahamba kwenna nti yajitu na yehwe na enuma na workwa na workwa na ye pro 100 bi na ehon no eyo hona eyo humpeyin provide there over chain bia or there yezi na yama yezutu na wani hen pro don't hale hona wobama ekono branta hon su sana obi atosase no nti ye pro hon na wazi hema no pro na asase wura so obai how na le no onyo hon pro police station nti police paying no obise na waka chende akufun wa na crime officer no o mama ofra na ofra na mu pren na ye kaka order microphone order we ya manifi na asase no nti man no oda every 3 days bia o se anyamanu da ho awo na asase do nti akawa na ora hawya nature na mukoka che police no de anyamanu oye ebasa nti we yi bi na ifi ho na epro na ho no na sabo nti wo baye ni ya ono obaba abafa nti dame no amama esisi ya ihe na epna yako asana yenya bibi kakra ko no edna enam buzin outdam na yakwa yakato ansana ya yezizi nti wa mama yehu adena ha onyane pa yehu za ye na premise na aya was Abraham no so this time on ba but is it not that woman over woman premise no on ba anu na ye gina do mpo ye kakaka no so mba bi na se obabu aheneza anu dema na akano or there egbo because ene egbo no egbo no dampa no chere no
amama nso ato egudu ma agwanu bebi mpo aside nti obama yan bona wetu wa man abod moto yama oni aza nso ora pa nansen egwa wanu akra oni yama no ye kakra na oziko branta ho watu bua na branta ho mbuba nkoti nti entumi twi egwa no ma mbafom gida epasi nti gamu no yama no so wadu kra about a month ago no yama no pai na se pai nti abakem ha obia no na ayambuwe abakem na ayambuwe obia no o ye tru jumadi nse kom nkoti na obokunya kom na obokunya so wasi obeye kon ka kon where obutunya nso ya ntase wotu ya na ya benye ska impo na ya kofi ifi amuna ya na papa no na na woni obi ya bimbim bo obawu owu ya ha nti I don't know why how kasa man ya hwe dwuma bia apart from dwuma oye dwuma na so sisi ya mawa bani so oba onye well, you don't know anything to do apart from this fishing work. So I own it. So but you more Gwenza. It's here, Ura John Atepo, ono no oya afodomina, monehin, meche for you kweja, oye abekem ono, and other than some to me or the tuga. Ebusha yankwan samfoforo wan samfoforo no na Coastal Television ani dwumadu sonkwa ya trend highway business ono yeda ya hwe enuanom a wotona de wakwan na mfaso a wonya wodi film no nka bana de mrente na nketesi a enda wor twande kwasibure yi beye bobo adwuma anampo aban bobo adwuma na wabafon na wode hone nyansan na wona adwen atofo benwu da mpa mo ti biara no wono so obeye nsanedwuma kakraba dem roba ya obi bi wonsa kona no non ka ba no baten de wo twan ma aban ebubu adwuma no nyanye enuanom a woton ndama wo kar kwan abonkomo yenua oton kwoto wo oye kar kwan nyanye bonkomo na nsema okan na mfaso a onwanu wo kwoto no mu no ibi wana kakana ashofa wo hwe bi se de business ya ayi otina one line yellow or one crying. Half on the last 46. Last 40 Ghana. Wow. Wow, yeah. Last time. But you walk a snail on the number. Second, oh, David. It's 2 nanomo, and nanomo. I want to watch what that. No more for one night.
akohwibra no wo tumlo Sanya mo mo ye ye makakam mami ya se mi ye mami ya se abia enti na enua be me ono kwoto na sika ochira onyen wo mun enye sika ba enti na yimbirimpo do ogbo hwe abana adwuma waye osande kwoto no wesina na odigya kwan no ho akwa 50 Ghana nkoko anan wafa enti kwoto awotwe no oye 50 Ghana akese o mun 60 Ghana enti so otan na so bande kwoto onye kwoto botan wan kwoto na orobotan na la na okusunsu efi na wapa won na webisina enti sa otetew na ediban ni nso a onome na bere odin ho na nkasa otetew fima no no onye sika pa enti on pre de obokwa kaye aban edwuma biara na yenye enua koso ano so oton kubie no so yenye ne bon koman no kwani abente de kirem de no kwari oye kroten na onyim da kubie mfaso wo menye osan na oye mesini na ndai biani a edwuma na yabasa edwuma na gengre na oyo ndo dabada why not kubie ho nankreda onkasre na onkati obeye biru fa nkwa kwan hwe ebusua ote okokra ya we sododom mfaso onye nda kroten ote kubie na okotona na se kubie oye nankasa de da na mpode ai ye kra sidisi oye aha enum 500 Ghana cedi obe nankasa ne da onyi bi onyi no mbonhwem kra na nkomo aye na twetwen ne munchirima odema na nafutu a odema mrente de ketesi a wole twene de abana mu bu edwuma no munye biye nsama okere bi business here otida honestly emuye depends say I can tell you say a day see always we make company say a day. Wow. Yeah, Juma, the business I'm here. Correct. But I've experienced it once. Wow. When I try here, it's okay. I realize say it's better, but I'm not gonna be amazing. Yeah, try it once. I feel like it's okay. Because a day we come message my brother. 200 cities. But wait, just one. So it depends. So also different. So no ye picture na unu anu mbeku na bulsu de abembe ma sanwas no because at this point in time you can't rely on government say government in here because me in my school what I say you can start something just start it kakra to survive what I say enti say we are obi na say graduate na say we graduate from now we see we obi ma na e bibia ma wa masa better wake up because wow so now because just it's kakaya wa honestly say me card na me one visit is meant to be now yes best one remember obi I say abai MD mama mu asana ma they need to sit up and do something because I be better that's it. Iti yene nua mementia a yemi ai wona dom na wo hona hoden wo adwuma ya wo ye na wo de hwede won twere ma ban mbubu adwuma nsan wonya bi aye ono no sunsano na yekohwe ebuso menjina do na enji na blofo hono krato ye ba ya tue oye donkre kasebondo wo Coastal Television yenkom resisi a For the beauty of the soul, every time I can say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, do you know? Sister Coast Pa. Down Yankana wa. Ah, Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And then wow. LPG, let me see your hand. Ooh,
We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Akwam ya yaw eti mpayin akada ma akwam hwehwan emi memom ibite de baribu wi a ebesena tuska akotaduru de anu omoyon onenti Mercafo finger linking fast food and catering services madamo ejubakui aya krado de wati ediban papa what bosom hen na oya fast food yadi do ya jollof fried rice plain rice wacha na ebusia ni na ebenyebi epian pese do ya bueza pese ana bayira pese ana bancha pese di aya krado kra benku na tilapia ana benku no okro stew ana ebusia ni na aya krado na titewie na epebibi etwewanum meche pastries meat pie rock buns spring rolls finger linking fast food and catering services ebusia hwona chirukwan wa Ankafu school park junction bepe pharmacy shop ni chanwa ana so opposite Ankafu na kwa junction no bepe where order so na where delivery so etibutu ba fra homotufi 0555218992 ana so 0244408701 finger linking fast food and catering service ana osidede banpa na mama high. How do I know God is real? Can I trust the Bible? What do I say when my faith is challenged? Why does God allow suffering? Is Christianity still relevant today? In a world of questions, the God Summit brings the answers. From November 13th to 14th, 2025. Join us for a Christian apologetics conference designed to strengthen your faith and equip you with truth. Experience powerful keynote presentations and thought-provoking panel discussions. Take part in practical breakout sessions that give you the tools to defend your beliefs with confidence. The God Summit, November 13th to 14th, 2025. Afternoon sessions at 2 p.m. Evening sessions at 6 p.m. Register now at centralgospel.com/TGS. Ebushia mama akwaba mensamu atenase mvombra oye Coastal donkro kase bodo yechedo na yekuwie no NPP amanyeku won atenaye ana won asoye na chochofu payinde ma NPP amanyeku owa Justin from Ponkodua or the atun chofu enyim de no korowo oyekoti NDC amanyeku a omanpen chonja mani mahama oda no da Ghana omanpen no kwani we na webu mbra wadi ye ejuma meche 1992 constitution no oye no webudo na why demonstration wa kakani pi ini na nachi no amampen ebubu ndie that's na so there that work can on fine asam ntinde nsam chafu nhiem na owura Johnson kodua odin nsam otirimi odatu go yenhwen sama okani bi. The New Patriotic Party had to cause a complaint against government-sponsored harassment and persecution of our members. The party held demonstration and numerous press conferences on matter, reminding President John Mahama and his government that we are a nation of rule of law, and asked the NDC government to put a stop on their continuous weaponization of the state security and the judiciary against political opponents. Unfortunately, all our calls are falling on deaf ears, but as a party, we shall not back down on our resolve to fight this injustice. It is increasingly concerning that the state security agencies continue to flout with impunity the Constitution